Ulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili gezo mina kupheza mtuthu ngakho malubathi ilasbona magumede mhlabe emakuthi usemusha like hanzo phinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ngikhona okukhulu kunakho konke wenganza kwethu nabana masikhulu labana ngamandla social media lapha nasuke sikhuluma ke ngamandla amakhulu lapha ukudlula izinto eziningi lapha sakhumbula ukuthi ke sekulu double tinda lapha impucuzeko eMaskandi festival umculo uMaskandi uMzukulu wayikhala kakhulu lapha ukuthi ke abahleli bemcimbi angathi abamnakile lapha kugama lakhe lingelinye lama artist aphinde futhi ke yangabalulo lapha ngathi kuhlungu lapha abaculi abazonandisa kuyona impucuzeko eMaskandi festival lapha uMzukulu ke akamosha ngasikhathi lapha uhambile wayephanye kudaba lwakhe enkundleni zokuxhumana eyaziwa lapha ke ngo-Facebook emva ukuthi ke ubese echazela ukuthi wazama ukufonela izinsizwa ezingabahleli balomcimbi kepha ke zangakhona ukuthi zibambe ucingo waphinde futhi ke wathumela nama-emails kodwa ke kwazifanele lapha kwanhlanga zimokana moya bese ke lifaka udaba lakhe kwayilapho khona udaba olulandelisiswe khona ngendlela lapha kwipost ke ebhalile lapha uMzukulu kuFacebook uqinisekisile ukuthi useyingxenye yeMpucuzeko eMaskandi festival uzamile ke ukuthi lezi zinsizwa zemxhumo lapha zemqashe ukuba uyoperforma lapha kwimpucuzeko eMaskandi festival kwipost akade ayinamekela lapha ekhasini kuFacebook uMzukulu ebonga abalandeli ubhala ukuthi kube ke bekungekhona ukula kwenu ngabe ke akunjena abalandeli balomculo kaMaskandi ngibonga ukunibonisa amandla nothando kimi ngiyabonga bhuti xola ngicheneka ngibonga ithuba lapha nefaka ke isithombe asohlweni labaculi abazonandisa kuyona impucuzeko eMaskandi festival lapha nezoba ke umhla ka12 August ku2023 amathikiti yawo eseqalile impela ukudayiswa lapha ke mangabe mhlambe ufuna nezinye imininingwane ungashona lapha kuyona ikhasi layo impucuzeko eMaskandi festival nathi bafethu sirere inkezo sibona lapha insizwa uMzukulu ngokuphinde futhi ehlana nethuba linjena elokuthiwa lapha ihambe iyonandisa lapha kwimpucuzeko eMaskandi festival okuyona ke umcimbi omkhulukazi kaMaskandi obizwa ngeWorld Cup kaMaskandi sibonga kakhulu nje ithuba elinikwe lensizwa mhlambe uthini lwakho uvonga lolu daba ake siphinde futhi hlala lapha comment section kungitshela kabanzi ukuthi wena uthino lwakho uvumela ke nganza kwethu ngela sibone sengiphuma njani nithembisa ukuthi ngiyabuya kwezinye ezindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo ukwakho nje ukusubscribe nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.